kuah bangin lech kemat ya kan ni don kam ya kapor ke lada ngila ai ti na du 2022 ngimla ban ai si ai ti ya ke reminder ni hap up hiru em ya ki nama kasyong kamon juki lada ki kwa banwan sia kaman bakin renew ya katane lada kim kwa te mentang ngimla ban sufo si ki ken ban chakman benong register na reconstitute te mentang ngidang don hi ka meeting ngidang ya syong kumno ban le halo jong kani lada ngin ai reminder ya ki Mr. Chairman mo ngamla sya ya kejubak ni em ban ong ba kamde yang iban fus kani kade ban penne pensa ya kiriti dustur kan ni penne ya ka an ka bangi council ni don te kade ka kamera ban coba council ban sim khia wala da dei ban li ai ka awareness ki kishnong bagin don ni ka bilik skur nakaliang ka office ni ban sim khia oi imla ban ong ban juba ba oh da kiwan muan dep Please do not mislead us. What mislead? Ya kata ngakan penmi, ya kata kentin kiwan dep. Mana ba ang ta? Yang kiong mentang namla mentang. Namanya ada air, ada jalan Al-Quran. Sebab mislead tu kita Apa yang meladap jubab ya?